جبرنامه جنگه دم باش تماشاوانین هجا جنگه همه ایرو کمره ویویکه آنگو زنارین بوکه اف درد که ناف سینور نافچه چرموگا آمده اما بالی بکشین سر اف تایبتمندی کو لچیای بوکه آنگو کوه ویویکه چه بویه اما ایرو جبرا پیشکش که جنگه دست بید که کمر ویوی که د زاراویا کرمانشکی ده انگو د زازاکی ده تیواتیا زنار بوکه تابی جیه کی تایبته لکردستانه باکوری کردستانه چکرم به وی رنگی الولات ما لچن جیان هنه و کی بزمولکین کوران نارمانه انگو نمرانا ارزرومه هر وها لچولیگه لمراش گرگمه اولوی درجی یا هری به هیبت ج غینی آنمران بزمولکین کوران و داره یعنی دشبه وکی ارگوبه وکی کاپادوکیای افجی کاپادوکیا کردستانه اجازه خوازم هنکی بسا نهاجی کو از لیمه بکم جوره جی از رونشتیمه ناو ارزیه کی لپیشیا کمر ویوی که آنگو زنارن بوکه لور کوچه که جویاراج بو و کوچته گوتن اف کورن کو دناو اردا بین کوم کرن جرا کوچته گوتن کوچتی به تایبت جی کو کندله بجیدبن وکی کوچا بومانجیته بومجی بوم کند همان اویدانه وکی جنگی همان انتکارم بیجم نه از جیر رونشتیمه لپش منشی کمر ویوی که شخوا ریزه یا وسا درج دبه لشیموگه کی لپش نافچه یا چرموگه بار بکه بکاسی 2 کیلومتریان زیده هیه جخوا اردنگاری و داره ev PKT çekerin bir rengi hene cibci hene mesela lrexe ali başure çermugeci veki sede heye veki Surin amede merv dikara bişbine Surin xwazayî ew dikeve ali başure çermuge de rojên pêş da em ê wê derê jî wek bernameyekî çêkin ji we re bidin nasîn ev çêkerên bi vî rengî li vir gelek hene cî bi cî yanî li gundan hene li mezrikan hene ev derjî dikeve Bakurê navçeyê wekî ciyê seyrangehê ye ev ji aliyê gelek welatî û welatiyên hawirdorê tê ziyaret kirin
جبر کو ام بیژن جبو دستلاتان وان درانا جی رانتین جی چرخ و زفراندنین دستلات جی دخوازن وان درانا بکن جی رانتی جبوی جی اف چند سالن لوی داره خباته کی هبو جبو کو ری بچه کرن یعنی انسان بین وان درانا tabii nahajî rêhatiye çêkirin rêhatiye wekî kevirên parke kirine di wî alî da hatina vê dereyên kî hêsan bûye lewra jî însan ji derda tên vana tabii ji bo pêşerojê vî tiştî dikin bi demêra ku ev derana zêde balê gava bikişîne bikin însan dema bêne serdana van derana bêtir em bêjin wekî بلێتێکی بێبڕین ji bo ku tu derkevî vê kadê wekî gelek jiyan em diçin mesela wan derana dibêjin ev der bi peretiye ji bo kêşanê jî bi peretiye sed mixabin ev bi ahlaqî heye ev jî têkildarî pergalê ye têkildarî rêvebiriya civakan e ji bo wê jî em rexne dikin ev kada jiyanê ye kada jîngexa hemû zindiyane mafê meriv tune mafê tu kesê tune meriv jîngeha zindiyekî lê jerî bike yan jî dest bide ser wekî êxwe bizanibe wekî bizanibe yanî kirmoriyekî jîngeha kirmoriyê heye lê em wekî avahiya xwe biçe li ser kuna kirmoriyê çê bikin ava bikin em wê gavê teşebbüsê jîngeha ew kirmoriyê dike ji bo wê jî her zindî kadekî wan heye divê em jî divê çarçovê de lê binêrin û li hemberî jiyana zindiyan hemû rêzdar bin. Yani bifikirin mesela lever çiyayekî bilind lê hemal berojê çiya araziyekî wisan ji bo çandiniyê jî heye lever niha piraze heye yani insan heta karin ji bo çandiniya xwe ji bo debara xwe em bêje çiya jî xira dikin deviyê jî derdixin darê jî derdixin lê ev der ne wekî ciyekî ku em bêje bi dar û ber bi dar bêderxist ji xwe xwezayî vê derê jî wek eraziyê heye ev jî xwecihiyên çêrmûgê li vê derê çandiniya genim kirine fikir di nava vê eraziyê de hebî dara godî şê hebî jî a biîvê tenê xuya dike temaşevanê ne ez dixwazim enkî besa vê şiklî bikim ev bifikirin wekî zigurat li vê derê heye serbixwe yanî ji ciyê kemeran ji zinaran hinkî serbixwe di navbera zinaran û vê derê da darbendekî picûk heye yanî bi awayekî ziguratî bi serê xwe çêbûye wekî girekî ev jî wekî ziguratekî picûk ku ji bo van derana İnsan bi taybet li welatê me li gor baweriye ûrf û adetên xwe van derana pîroz dihesibînin lewra jî wekî ziguratekî picûk pîrozgehekî picûk tê dîtin tabii di nava erdnîgariyê da ji bo me her der pîroz e yani her bûsta welatê me ji bo me pîroz e ji bo me jîngeh e ji bo wî jî eger di civaka me da têkilî ango em bêjin aliyê baweriyê da danûsendina wana bi xwezayê re di çi çarçovê de lazim em balê bikişînin ser wan jî ev jî wekî min got ciyekî serbixweyê ku ji zinaran qetandî wekî zigurat çêbî ew jî wekî parçeyekî ji kemerê veyvkê ku pîroz tê hesibandin li vê derê.
Çina van derana jî pir hêsanî ne. Heta ciyekî tabî rê asfalta ji ciyek astekî şûn da lazim e ji bo ku me temasê ew bike, kevran jî bike, lazim e me rêyekî qat bike bimeşe. Ez ê niha wisa di rêyekî de meşiyam. Ez hatim vê astê, em nêzik bûn êdî. Gelek balkêş bi rastî jî ew qasa zinar lê hûn bibînin mesela di zinar da dar derhatine. Yani ew dar dibe, hêjîr be, dibe belalûk be, dibe beîv be, dibe dara mazî be, berû be, guhîj be, kizwan be. Yani teûk be her çi darên ku ji kevrê hes dikin muhtemelen bêguman yani ew darên xerskên tida derhatine van darê ku min hejmart ji wan em bêjin ewane. Êca ev zinarên di vî rengî çawa em wekî kemerê vêyîvkê zinarê bûkê bikar tînin nav lê ev der bêtir jîngeha kewan e û jîngeha bilbilan e. Hûn dizanin yani di nav firindeyan da du firindeyên ku herî baş dixwînin yek jê kev e yek jî bilbil e. Ev her du cure jî xwe li van zinaran digirin. Bi taybet wekî jîngeh van derana bikartînin. Ji ber ku hilkişîna van zinaran ji bo em bêjin kuştina wan tedî nêçîrvan digerin ki em bang her gavê dikin ji bo nêçîrî jî em dibêjin na. Ji kerema xwe bila însanê me di vî alî de jinkî şiyar bin qarşî heywanên firindeyên nav xwezayê heywanên nav xwezayê nebin. Ji bo wî jî van her du cureyê firindeyan ji ber nêçîrvanan be jî ango ji ber teyran be jî mesela teyr jî ji bo wan xeternak e lewra jî bi taybet ciyên wisa ji xwe re hil dibijêrin û dikin wekî jîngeh bikartînin mümkün e yani dema wî bêne vê derê di bin atmosfera dengê kew bilbilan da hûn bimînin jî wekî bilbilê ji bo kesên ku dengê wan xweş in dişibînin dengê bilbilê heman demê de dîsan kesên ku dest dengê wan xweş û wekî dengbê jî dikin jî ji wan re jî dibêje wekî kevê ribat dixwîne. Yani ji bo vê jî ev her du firindeyên mijara me niha ew her du jî di nav xwezayê da du firindeyên herî hêja ê ku dengê wan bi tesîrdar e li ser bi taybet li ser însan çêdike. Ev jî taybetmendiyekî kemerê vêyvîkê ye ku wekî jîngeha kew û bilbilan e. Çîroka kemerê vêyvîkê di nav gel da wekî tê behs kirin ez ji we re behs bikim. Hûn dizanin baweriya însanan wan teşvîqê em bêjin tabiê darê kiriye, ê çeman kiriye, ê çiya kiriye, ê kevirê kiriye, ango tilan kiriye. Ji bo wî jî li herêma Çêrmûgê bi tevahî gundên Hawurdorê hetanî Süregê hetanî Çingûşê Erxeniyê vê derê însanên vê derê baweriya wan bi vê derê heye ku ev der ciyekî pîroz e. Her wiha wekî me got însanan van zinaran şibandine qefleya însanan, girseya însanan yan ango em bêjin wekî li gor baweriyê dibêjin berburin, berburê bûkê ne. Yani şandeya bûkê ku tedî berî wextan ev tişt niha teknîka wesayî derketinê filan bêvan hinkî pêşketina ev ê çêbûye teknîkî ji ber wî jî însan berê bûkê ji ciyekî biran ciyekî bi hesb swar dikire dibirin bi wekî awayekî rêwîtî karwanî ev ê çalakiya
بوک آنین زواجا جوانان دکرن اجا اف جی جبر کو دشبن انسانا شکل گرتنا زنارن ویدره دشبه انسانان جبر و جواکه دا وکی ام بیجن شانده یا بوکه قفله یا بربوران وکی بوی آوایته پیناسه کرن دبیجن بوکه دما دوردا درباز کرنه لبر او بوکو بربور به تواهی لبر اوی بونه کور بونه اوی جی جبر سبیه کی پجوکو ده همزا دایکا خدا اوی دکه جبر وی جی و باوریه چه بویا به انسان را لید اساس خدا tabii ki van tiştana civakinin peviste merf be bahsi bike باوری هبتنه به او زده شخصی علاقداری نه که لی جواکی وی تشتی راستی هیه لی با آوائه کی زانستی چیکرن پیکاوی پیکاته به آوائه خوزاهی آتیه چیکرن اوجی چیه به میلیون سالم بره دما کو خوزای شکل گرتیه او لاسرین کوچه بونه و اشترا بیجم هر وها گیتن مزن چه بونه اردهجن دجوار پیک هاتنه خوازای شکل گرتیه گلی چه بونه ام بج آف چه بونه یعنی چم چه بونه چیا چه بونه زنار چه بونه محبون چه بیه دشت چه بونه جی کومی چه بیه یعنی جبرویجی دما لاسر رابویه پشتی لاسره به باو باگره به باخوزه شکل گرتنا وان زناران چه بویه اف جی یعنی پیکاته کی خوزاییه لی انسانان جی جبر کو مگوت باوریا انسانان دا زگوراتان کوران جین بلند وکی خداوند حسباندنه چه باوریا انسانان دا وکی خدا لآسیمانه لعظمانه تی اوه کرن فکراندن جبوی جی انسانان جیه بلند جیین آنگو دارین تمندریش به تایبت شباندنه خداوندان وکی تابعین وانتشتانه بونه جبوی جی باوریه کی بوی رنگی لکمر ویوی که آنگوزنارن بوکه تی بحث کرن لحرما چیرموگی لازمه مرف هنکی و چارچوه جی و که بالی بکشینه سر مجی خواست هم پیکاته خوزایی کو شکل گرتنا و داره راوه کرناوی و هم جی پی بحثین کو جبو چیروکا و داره تی کرن اف جی وکی دشبینن مگوت قفله یا بوکان Vana Melkis'in bu fikrin ev Melkis mesela kavdaki usa dıvırda pe dasoke te eve kirin je kirin piştraji ev kurme vi lehevte badan u leverji beneki te gredan evci serevi evdi de ben veki Melkis'i yani beri Melkis جوه چه دبون دما مرف لجیه بلند بجی ببه
مرد دبینه که یعنی اردنگاری خوزا چقاسا خوشه شخوا او سبب ننه که فرنده دمال آسیمان دیگرن تایبت باز که تشرپینن باز که خوابت کن وکی خودی عزمان جیه بلند جیه که وسا یعنی اردنگاری یا که بقاسی چاوه مرف بدینه مرف چاودری دیکه نهاجی از هاتم بر زناران آنگو بر بزمولکان جبر کو اف داره پیکاتایی که خوازایی چه بیه یعنی بناوه بزمولک جی مرف پیناسب که لجیه نافچه چرموگی اما لهمبری منن ها شکل گرتنا اردنگاریا و داره جی دشبه وکی درسمه جیه کی چال دایه چرموگ و لهر چار آلیه چرموگی جی بچیایان را پیچاندیه کمر ویویکی جی همه بسر چرموگی را هیبتیا خواه دده تایبتمندیه چرموگی tabi لوان درانا مبعثا و رویتیا خو بحثا و خوازای و فلان جی کر لور از خوازم تشتکی بالا بکشیم سر جی اف در دمن بوری دا وکه جینگه که لور شراب جی هاتیه چیکرن رزوانی چند رزوانی لور داره گلک بربلاوه به تایبت لحرما کمر ویوی که لبروجه چیا اف رزن چرموگیان گلکن او جی چاندکی کردوار سردمن بریه اجا اف بزمولکین کو لوی داره شکل گرتنه مرد دماله دنیره مثلا بحث بینن مرد دو کفران وسا بدا سرف بخوازایی اف تشت چه بویه یعنی دنیری کفره کی وکی مرد بکه بنی جبو کو بسکنه شکلین بوی رنگی گرتنه یان مرد ناوه دا دنیره جناوا و کلابالغ آوان بزمولکان یک دو سر بخوا وسان جیهنه بلاولایینی یعنی مرد به پینوسی جی افتش چکه نه پیکانه جخوا تایبتمندیا خوازای نه اوه که یعنی خوازا خواه بخواه چید که دا آفرینه جبوی جی انسان چه بکه جی نکاره بقاسی خوازای نوجن بکه و خوازای بگوهرینه لورا جی گوهرتنا به دست انسان آخوازای دما عمله دنرن به پرایی دا آلی نینی دایه انسان چید که به تایبت جین پیکاتین بوی رنگی تخریب دکن یعنی ام بجد دارو برن و داره دبرن یعنی تشکودا بنری آلی مروواهی دا انسان نزکاتیا خوزای با آلی نینی مرد کاره پیناسب که بگشتی نبشی زیده ترین یعنی گسایه جبر کو تگیشتن انگو ناسیم تماسا بخوازای را زیده انسان چه نکن لورا جیوان پروبلمن بوی آوایی دنابرا انسان و خوازای هم ده شید به جبو ویجی ام وکی اکیبی اف در جنگه هکیه اف در جیه کی خوازاییه لازمی دیتنه لازمی پیباس کرنه لازمه که انسان به تماس بکه تنه جدور و دیتن نه تنه به آوایی که چاو بجیم یعنی خواه نگینی پی شاناز ببین نه دوی انسان تماس وی درب که تماس وی جنگه هب که جبوی جی لازمه انسان ریو ریبازا وی داره یعنی او ریو دربین که درباسی وی داره دبن بکار بینه بزانه بین زور زحمتیه چیا هلکشین چقاسا زحمته داکتن چقاسا زحمته دوی هر انسان و تامه بکه جبوی جی هاتنا و داره بلکی به دیتباری وسان حسان بله هلکشین و داره زور زحمتیه وی دوی انسان بزانه به جبو ام جی دل تماشوان خواه شا بکن ام وان زور زحمتیان جی دکشینن و ام درد کهون جین بوی رنگی جی جوارا جی پیشکش دکن ام باور دکن اف زور زحمتیه که ام دکشینن قنه بدلی و شاد به و شاناز دبن ام جی بشانازیه و کلاب کیف خواهش بودن
بله تماشاوانان هجا جنگه همه ایرو کمر ویویکی بون. اما هاتم وی داره مبحثا تایبتمندین کمر ویویکی و هاوردور جوره کر. ام باورت کن برنامه مشه کر کری وجی هات. اما حول بون هفته یا به لجنگه هکیدن دیسان درکم پیش بریوه. حتی ویدمه هایش خواه سلام ورس. وس به تیرا دنگه تا دل من داد چکه. خواب ود شینم. خواب سر بزوتا بری کرنا تدا درشینم. تو جمند کوی. تو بنیردوانا خوینا من جرونا هی داد کوی. چاوین خواه جترا ود کم. لی تو زندانا خونا من دروی. لدستین خواه دگرم. لی دبن سر خواه پیرگی دستین تدبم. دخوازم من جتا بدزن. دخوازنا هاوارن من بریا کو بگیجن تا برزن.